mu mujyi Uvira ariko by'umwihariko ingabo z'abarundi zikaba zongeye kurasa noneho mu bundi buryo bushya aho zarasaga zigizayo umutwe wa mama 23 aha muri Warikare. Ibindi kandi nuko mu mujyi wa Goma harimo harakorwa na gita ni operation zigiye zitandukanye, harimo harakorwa imikwabu karabutaka, imikwabu ije kugira ngo ivyihindura by'umwihariko ni imikwabu yo kwisuganya aho abarundi bongeye kurya karungu barimo barisuganya bagiye gupanga ubundi buryo bushya bwo kurwana bwana. Yes, reka tubifurize rero kumererwa neza, reka tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe muryango mugari wa Karemba Official. Nguko uko tugarutse rero muri studio nikitwa amakuru adasanzwe, nguko tugarukanye byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri Karemba Official. Za kumererwa neza ndetse kandi abatameze neza nyamuneka mumenye yuko byose bibaho mu mugambi w'Imana, mukomeze mumererwe neza nyamuneka rero, kandi abatameze neza mwibuke yuko Imana ibereyeho kubatabara. Tugarutse rero mu kitwa updates, tugarutse mu kitwa makuru adasanzwe hano kuri Karemba Official, tugarukanye byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri Karemba Official nyamuneka. Turagaruka mu bice byinshi bitandukanye byo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Uvira. Turajya mu misozi y'Iminembwe, Kivu ya ruguru yose turayinjiramo tumenye uko situation ihagaze, ariko ntizimbye mu magambo. Ku murongo wa telefoni hari umuvandimwe ndi kumwe nawe uherereye hariya mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi ugerageza no gutohoza amakuru muri Kivu y'Amajyaruguru akatudondosha akatubwira uko situation ihagaze. Uraho neza bwana Rufanguwa? Muraho mumeze mute? Mwazindukiye mu kazi kanyu gasanzwe mwebwe bino n'amahoro? Hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose turashima Imana, turi amahoro, ariko nyamuneka rwose ntago twaba amahoro abaturanyi bacu twumva umutekano udahagaze neza. Yego ntabwo byakunda, ariko ndimo ndakumva ibice sinzi wenda niba ari ngewe uraha habi, dore ko ndi mu misozi, dore ko ndi mu misozi miremire by'umwihariko mu bice bya South Kivu. Ntabwo byoroshye kukumva, sinzi niba ari ngewe utakumva, niba ari wewe uraha atari network. Nukuvuga ngo network ntago byakora, kuko ngira ngo waranabibonye yuko n'iminara imwe n'imwe aho ngaho muri ibyo bice yafunzwe nkurikije situation y'ibice uherereyemo. Ariko turagerageza kwihuza mu buryo bushoboka, amakuru uze kuyadusangiza abakunzi bacu nabo baba babizi ko ibintu bitoroshye. Ibyo niko bimeze, nibyo by'umwihariko nk'uko wari ubigarutseho muri introduction, nk'uko anabikubwiye hano muri Uvira hagiye kuraswa amasasu menshi, hagiye kumvikana amasasu by'umwihariko by'umwihariko ku batuye hano muri Uvira, aho bibarurwa ko cyangwa se biri gutangazwa ko abanyamurenge benshi batuye muri utu duce ngo bamaze kuba batikira bahasize ubuzima bwana. Yes, turaza kwikoza rero mu bice byinshi bitandukanye, ngira ngo reka mbande nce mu mfunyamfunyi z'amakuru wamaye hano kugira ngo ibintu tubyihutishe neza, kubera yuko rwose mba nzi yuko ibice uherereyemo bitarimo amarezo, kubera ko mba nzi yuko ubwo butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ubu ntabwo wumva neza, uragerageza ngira ngo kugenda wumvira usubiremo n'ingiraho musubirishamo kuko birimo biracikagurika, ariko komeza nta kibazo bwana munyamakuru. Ndabizi rwose situation ntabwo iba yoroshye muri ibyo bice, ariko nanone turaza kugaruka muri ano makuru watugerageje kuduhereza mu misozi y'Imwenga. Hari imisozi watubwiye yafashwe. Hari ibice byinshi watubwiye byafashwe, imisozi yo muri Mwenga. Utubwira yuko mama 23 igeze ahitwa mu misozi yegereye ahitwa za Nzombe, igeze mu misozi yegereye ahitwa za Rusenge. Utubwira yuko imisozi yegereza Bukenze, utubwira yuko imisozi yegereza Ruriba, Biriza ndetse n'ahitwa Miruba. Anganga umutwe wa mama 23 wamaze kuhashyika mu misozi y'Iminembwe. Ni nyuma yuko umutwe wa mama 23 wigoruriye imisozi myinshi itandukanye, irimo za Kigundu, irimo imisozi ya za Kitoba ndetse n'ibindi bice bitandukanye bigize ikitwa umujyi wa Mwenga, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Si gusa kandi watubwiye yuko mu mujyi wa Uvira nk'uko bigarutseho umutekano ukomeje kugenda uba mukeya ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero uko umunsi ugenda uzaza undi, cyane ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kivuga yuko cyo kitazemera guhara umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira igisirikare cy'u Burundi kitahwemye no gutangaza yuko ngo ari centre
yindi ya kabiri y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ngari santere ya kabiri ya Bujumbura. Si gusa kandi bwana munyamakuru uherereye muri ibyo bice bya Kongo uraza kutubwira no biri kubera mu misozi myinshi itandukanye yo muri Warikare. Watubwiye yuko icyitwa Pinga haburaho ibirometero bike kugira ngo umutwe wa 23 winjiremo. Uraza kutubwira uko situation ihagaze. Ayandi makuru adasanzwe turibuze kugeza ku bakunzi bacu, turagaruka mu misozi y'Irubero tubabwire uko situation ihagaze ku muhanda Rubero Musenene. Bivuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC bongeye kudeployinga abasirikare benshi cyane nyuma yo kwisuranamo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC mu masaha mu gitondo mu bice byariya za Kabiyabo, nyuma yuko ngo ibi byatewe nuko icyitwa abarundi n'abasirikare ba FARDC basiganiraga kwinjira mu bice bya Rubero byegereye muri position zaho umutwe wa 23 herereye. Bwana munyamakuru kandi turagaruka mu misozi myinshi itandukanye yahariya muri teritwari ya Rushuru, turagaruka hafi y'ikiyaga cya Edouard, tujye za Kinyambuhu, tujye Nyakakoma, tujye mu misozi ya Tongo, tujye mu kiwanja cya Rushuru tumenye uko situation ihagaze. Si gusa kandi turanyarukira muri teritwari ya Masisi, tujye mu misozi ya za Kimoka. Bivuga yuko za FDLR zikomeje gufatirwa yo ku bwinshi. Si gusa kandi turanyarukira Daraga Marene hano muri Sakino mu misozi yegere mu Ibambiro. Bivuga yuko uruhande rw'umutwe wa 23 turi kuhakora imikwabu. Niko kandi none turamanuka tuva mu Ibambiro twerekeza mu mujyi wa Goma ahitwa za Mugunga, twerekeza za Mukakatindo, twerekeza mu misozi myinshi itandukanye ya hano za Rusayo na Rutoke, twerekeza za Kayembe Bukumu. Bwana munyamakuru tuze kumenya uko situation ihagaze. Uri kunyumva neza bwana munyamakuru? Neza ndakumva, noneho ngira ngo sinzi ukuntu bigenze, ndimo ndakumva wari ubigarutseho. Wenda reka nihutemere hano muruvira kuko niho icyumweru gishize kamera zose zari zerekejwe z'isi, niko navuga, niho abakurikirana hafi bya politike bari niho isi yose yari hanze amaso. Gusa nayo nabigarutseho nkuko nawe bigarutseho muri introduction uhaye abadukurikiye. Ntabwo bikomeje koroha kuko abarundi bongeye kwisuganya, abarundi bongeye kurasa, barashaka kongera gukora icyo bita nakwita mu kwigobotora umutwe wa 23 babinyujije mu bundi buryo bushya bwo gupanga intambara, harimo gukoresha zino ndege za drone zitagira abapiloti ziza zigamisha urufaya rw'amasasu, by'umwihariko nk'uko byabaye mu rukera rwo kuri iki cyumweru, nk'uko byabaye ku munsi w'ejo, mu rwego rwo kugira ngo bongere barebe ko basubizayo izi ngabo za 23 nazo zariye Karungu, zivuga ko zitagomba gutakaza kano gace karimo byinshi, karimo imitungo kamere, karimo ubuzima muri rusange, by'umwihariko dore ko n'abarundi nabo bavuga bati ntabwo turi bugatakaze, dore ko kafashaga umujyi wa Bujumbura mu birebana no kuba bahakura ibyibanze bifasha by'umwihariko ubuzima bwa buri munsi muri uyu mujyi wa Bujumbura. Abarundi rero bongeye kurasa, barimo barakoresha imbunda ndende, by'umwihariko zirasa amakungura, aho bari gukoresha n'indege ntoya zitagira abapiloti drone mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bakongera kwisuganya, barebe ko bakongera gukora icyitwa imirwano mishya, ubundi buryo bushya bwo kurwana. Bwana ndagira ngo rero udusangize bwana munyamakuru, utubwire mu nyuma yuko umujyi wa Uvira hakomeje kugenda haraswa n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, abacancuro batandukanye, hakomeje kugenda haraswa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi aba bahibu special force. Bivugwa yuko n'abanakonda bamariye urugamba ba FARDC nyuma yuko za FDLR ziri kuvuga yuko zitagomba guhara Uvira igari guhara Kivu y'Amajyepfo yose. Nyamuneka rero ndagira ngo udusangize, utubwire amakuru y'abaturage batuye za Mwange mu mujyi wa Uvira, abatuye za Kavimvira, abatuye Kibondwe, abatuye Munanira, abatuye Shenge, abatuye Kirungu, abatuye Kitara Kalungwe, muri ibyo bice wegereyemo n'abatuye Gomba. Utubwire uko situation ihagaze. Ese wowe mu bice urimo waba ufite umutekano cyangwa nawe umurundi araza kukurasa? Ndawufite, ariko n'ugucungacunga Mwange niho ngira ngo wenda ibintu bisa nkaho byakomereye, kuko n'ubundi ibyo bice byose bagiye barasamo, ariko Mwange nakubwira ko ariho hapfuye abanyamurenge benshi, by'umwihariko batuye muri ibi bice, dore ko ibi bitero harimo harabarurwa by'umwihariko ab'intege nkeya, abadamu, abana bakaba bamaze kuba bitaba Imana bitewe n'ibi bitero. Ariko icyo nakubwira cyo ntabwo umutekano ari 100%, kuko ibi bitero birimo biragenda biza mu masaha agiye atandukanye kandi bisa n'ibitunguranye. Wari ubikomojeho kandi ku birebana n'abarwanyi ba FARDC n'aba bacashuro ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro bafatanya, nakubwira ko bakiri hafi aho ngaho barekereje, barimo baragira ngo ababe bakoresha ubwo buryo bwo gutera ayo mabombe bwo kurasisha izo drone kugira ngo bahite babiheraho batake 23. Bwana ariko bwana munyamakuru, mu makuru mfite aka kanya ari kungeraho,
uri kunyumva neza? ndakumva biracika kuri ko tugerageza kukumva cyane ndagenda niyegereye ruguru gato cyangwa ku musozi ndebe ku Gerageza rwose ariko witsimbe neza nyamuneka utaza kwitsimba ukitsimba ahantu hari umu FDLR cyangwa umurundi. ndacunga mbadi maso bwana. Ni ukuvuga ngo nagira ngo umbwire ibice bya hano muri Uvira cyane ino misozi ya za Kirungu n'ino misozi yegereye za Karungwe Katongo ku muhanda w'Utudusunari 5 werekeza za Baraka. Bivuga yuko guhera ku munsi w'ejo ndi kukubwira nti nagira ngo umbwire amakuru y'ibice bya hano za Muheta na za Katongo na za Kitu na za Karungwe hafi y'umuhanda w'Utudusunari 5 ugana za Useni. Uri kunyumva? Uri kunyumva? Ninagira ngo umbwire situasiyo y'ibice bya hano za Katongo, Gomba na Muheta ku muhanda w'Utudusunari 5 ugana za Useni mu byerekezo bigana Baraka. Uko umutekano uhagaze nyuma y'uko imirwano ikomeye ku munsi w'ejo yabereye mu bice bya Baraka bikanarangira umutwe wa 23 wambuye imidugudu 3 igisirikare cya FARDC n'abarundi hano muri Baraka. Umbwira ukuntu hano za Muheta, Katongo na Gomba imisada y'abasirikare ba 23 iri guturuka hitwa za Kibondwe na Kavimvira yerekeza mu byerekezo bya hariya muri za Baraka. Wenda uko bigarutse ko bararwanya ariko nakubwira ko ni kwa kurasanya naho niko nakubwira aho bakoresha uburyo bwo kurasana isasu ku isasu cyangwa se ashuti aho barasana basana bakangana mu rwego rwo kugira ngo umwe abe yava mu gice kimwe yerekeze mu kindi bitewe n'ubwoba bitewe na situwasiyo ariko nakubwira ko bararasana ariko ntabwo wenda bavuga ngo bifashe wenda umunsi wose ku masaha. Nakubwira ko nyuma yo kurasana umutekano ubundi ugakomeza nk'uko usanzwe umeze ariko n'ubundi nta cyizere kiba gihari kuko isaha n'isaha bakongera bagakozanyamo bwana. Nagira ngo noneho umbwire mu mujyi wa Uvira ishusho fatizo mutwe wa 23 urabona urinze umutekano ute mu bice bitarimo umutekano? Ese Alliance FF Congo iracyakomeje guhumuriza abaturage babwira yuko igomba kubarinda? Urabona situasiyo ihagaze ite mu mujyi wa Uvira muri rusange? Nagira ngo rero tunyarukire no mu misozi itandukanye ya hano za Mwenga utubwire nyuma y'uko umutwe wa 23 wigarura ibice byinshi bya Mwenga. Utubwire uburyo situasiyo ihagaze mu bice bya Mwenga. Mwenga aho bihagaze bite nyuma y'uko amakuru atugezeho ko ngo umutwe wa 23 uri kwerekeza mu misozi ya za Rusenge, uri kwerekeza mu misozi yegereye ahitwa za Biyonga na za Kiyona. Ndi kukubwira nti Societe civile yo mu mujyi yo mu bice bya Mwenga ihagaze ite? Abaturage bamerewe bate nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe ibice byinshi bya Mwenga guhera ku munsi w'ejo no mu masaha mu gitondo bikavuga yuko ikomeje kugenda ya advance yambura abarundi n'abasirikare ba FARDC bice, aho biri no kuvuga yuko abarundi mu bice byinshi bya Mwenga bari kugenda bikuramo batanarwanye nk'uko bavuye muri Uvira. Niko bimeze byo by'umwihariko mu bice nakubwiko umurundi yongeye gukara niko nakubwira yongeye akurasa yongeye kuzana ubundi buryo bushya yongeye kwatsa umuriro ku mutwe wa 23 byahaye n'abaturage hamwe na hamwe kuba batangira kugira ubwoba batangiye gutinya ise abarundi nibaza kwigorondora abo twamaze kwizera hama 23 bikaza kutorera imbabazi tukibaze n'umutekano meze ariko bwana munyamakuru nubwo uri kumbwira ko abarundi ariko by'umwihariko umurundi arimo ararasa muri ibi bice arasa kuri 23 nayo ikagerageza kurwanaho bwana. Nubwo uri kumbwira yuko umurundi yarakariye urugamba ariko baravuga yuko imisozi imwe n'imwe ya Mwenga yigaruwe n'uyu mutwe mu 23 abarundi ko bikuyemo batanarwanye nk'uko bavuye muri Uvira. Ndimo kukumva neza bwana, sinzi rwose. Ndi kukubwira nti ndakumva noneho nubwo uri kumbwira yuko muri Mwenga ngo abarundi bari kurwana cyangwa bari guhatana ariko biravuga yuko ku munsi w'ejo ndetse no mu masaha mu gitondo duce M23 yigaruriye ngo abarundi benshi bahavuye batarwanye mu rwego kugira ngo badapfusha abasirikare benshi. Ibyo niko bimeze nk'uko nabikubwiraga babanje kurasana ariko
ntabwo bapfuye kwemera gutyo ariko bapfuye kuba bavuga bati reka twikuremo wenda tutaza kugira ikibazo cyo gutakaza ingabo nyinshi. Nakubwira ko ibyo byabaye nyuma kuko habanje kubaho kurasana cyane, ubona ko abo barundi baradominaga, ahubwo ni kwa kundi bihora bihinduka ukajya kubona mama 23 ntiwamenya aho ikuye imbaraga, ntiwamenya aho ikuye kongera gusa nkaho itsinze urugamba bitewe wenda n'icyo bashaka n'icyo bagamije, ariko bagiye kwemera kudatakaza ingabo nyinshi babanje gucanaho umuriro maze umuriro waka. nuko byageze bwana gusa mama 23 n'ubundi byarangiye uduti twigaruriye, ariko abarundi nabo bari babanje kwirwanaho bwana. Bihagaze bite mu misozi ya za Kisengera, Kasoki, Iseke, Birembo, Kalundu, Bungalama, Ruliba, Bisembe, Rusenge, Mwana, Kalundu, Kabilomba, Ilange, Kigogo, imisozi ya za Kabugi, Kubimbi, Kashongerwe no mu misozi yegereye Bugoyi hafi ya za Walungu? Wenda uko nakubwira ko kumeze ntabwo ari bibi, ntabwo bimeze nabi cyane, ariko n'ubundi ariko kurasana baraguma barasa, ukumva nyuma y'iminota 30 nyuma y'isaha ukumva kibombe kiraturitse wenda kiguye ku musozi, kiguye mu bice abaturage batuyemo, cyaba cyoherejwe na mama 23 cyaba cyoherejwe na FARDC ndetse n'abarundi. Mbese niyo tuhari harimo kurasana, ariko bifatamo tamoro, bifatamo iminota runaka, bifatamo isaha runaka, ntabwo wavuga ngo umutekano ni 100%. Wowe banyuzamo bakarasana, ariko wenda hakaba agahenge gakeya, ariko k'umunota k'iminota 30 k'isaha, nuko ubuzima bumeze mu bice bigiye bitandukanye bwana. None se bwana munyamakuru, ndagira ngo umenyeshe nk'ubwo ko abarundi batsindiwe za Uvira bagakubitirwa mu misozi itandukanye ya za Minembwe, akakanya bakabakomeje kubambura ibice. Ni ukuvuga ngo intego ngari ubona abarundi bafite n'abasirikare ba FARDC mu misozi y'Iminembwe ni yihe ko n'ubundi bakomeje kwamburwa ibice ibyinshi bakanabyamburwa batarwanya? Intego bafite wenda niyo kongera navuga ko wenda bafata bimwe muri ibyo bice mu rwego kugira ngo bibe byabatera imbaraga zo gukomeza kwavansa, zo gukomeza kwadivansinga, kugira ngo barebe ko nibura murare yagaruka, nibura abaturage bakongera kubagira icyizere. Ndumva ngewe ari nk'iyo ntego bafite, kuko n'ubundi barwana yewe bakanagumina, ariko ku mpera cyangwa se ku mwisho bikarangira mama 23 ibarushije imbaraga. Icyo nakubwira rero, barimo bararwana kugira ngo abaturage bongere babizere, babagarurire icyizere, aho burya iyo wenda nawe uri umunyamakuru abizi, iyo sosiyete sivile bagufitiye icyizere, byanze bikunze ku rugamba batumina, byanze bikunze itsinze ntabwo wayibura, kuko burya sosiyete sivile iyo wamaze kuyiha icyizere byose biba bishoboka. Ubundi rero na FARDC ndetse n'abo bafatanya barimo baragerageza kongera kugarura icyizere abaturage bakabishimira. Ubwo rero biragaragara ko n'ubundi ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nubwo bakomeje guhatana, biragaragara ko societe civile yo ikomeje guhagarara ku ruhande rw'umutwe wa 23, ariko cyane ku ruhande rw'abaturage b'Abanyamurenge. Niko bimeze, bari kuko mama 23 niba ifata agace kakumara na mezi hagati ya 5 6 yewe bizerekana ko ifite n'imbaraga zo kubikomeza kwirwanaho, yewe ikanagaragaza ko idoni niko nakubwira abaturage bo bamaze kwiyizere. Gusa abarundi FARDC, FDL ndetse n'abambari bayo n'abatasho bagiye batandukanye barimo bashaka kongera kwigarurira imitima y'abatuye muri ibi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko ahangaha mu Minembwe Ghana. Cyane rwose ngo FDN Everest Ndayishimiye aho ngaho muri iyo misozi iherereyemo ngo iri kuvuga yuko ngo igomba kwambura igisirikare cy'umutwe w'M23 ibice byose gifite. Niko bimeze, nibyo bari kwifuza, ariko nakubwira ko biri kure. Yewe nabo bararwana, n'abantu batwumve neza, bararwana yewe ukabona ko bafite n'imbaraga, bafite ibikoresho, bafite imbunda nini, bafite anamanipa, bafite n'izo drone zishobora kurasa ku mutwe wa 23 zitagira abapiloti, ziri mu kirere gusa zikabasaba amasasu. Ariko ubwo buryo bwose barabukoresha, ukabona ko benda no kubona itsinzi, ariko sinzi ahantu mama 23 zikura, ukabona ibigobotoye igakomeza kutumira bwana. Ndagira ngo rero umfashe tunyarukire mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru, ntashaka yuko turi buze gutinda.
tunyarukire za Warikare undondoshe umbwira uko situation ihagaze byavuzwe ndetse kandi byemejwe yuko umutwe wa 23 ngo ukomeje kuzana imisada ahitwa za Meti, ukomeje kuzana imisada za Burayi n'ahitwa za Karembe hejuru yahitwa Mweso, bikavuga yuko no mu misozi yafatwa n'abukumbirwa imisozi ya Zayikobo, bikanemezwa yuko ahitwa za Ntoto na za Muriri uyu mutwe wamaze kuhagera, ariko ngo ku ruhande rwa FARDC nabo ngo bakomeje kongera imisada ahitwa za Pinga mu isantre ya Pinga, n'ubundi M23 ivuga yuko igomba kwambura FARDC kuko ngo isantre icumbikiye aba FDLR benshi. Ntabwo bararasana wenda bikomeye, ntabwo umuriro urongera kwaka nk'ibyahoze mu mezi yashize umutwe wa nanani ku gisirikare cya leta FARDC ndetse n'aba barundi nabo barimo barakirwayo ubwinshi, barimo barakiraho ikintu bita ibikoresho by'umwihariko bya gisirikare, barimo barajyanayo imodoka z'intambara zino zirasa ngira ngo ni ibifaru wenda abantu babizi barabizi bino bashyiraho babaha imbunda bakaba mu birometero birebire, ndetse n'abasirikare benshi imodoka by'umwihariko kuva ku wa gatanu zajyaga ari nyinshi, ndetse n'abasirikare ubona ko barimo barategura ikintu bita wenda nka operation zigiye zitandukanye mu rwego kugira ngo barebe ko bagota 23 bakongera kwirukana muri ibi bice. Ntabwo bararasana bikomeye, ariko harimo harajyanwayo ibikoresho bigaragaza ko ejo bundi nimugoroba cyangwa se wenda mu cyumweru gitaha cyangwa se tugiye gutangira twazatangariza abantu ibindi bwa